جه ناوەندا نوچین اورینت نیوز بار باش تماشاوان ایجا بولتنا کردی دست پیکرم هر سنوچه. کتلیا کردی ده پارلمانتوی عراقی ده دوزا سربست بردان اوجلان دکه و لسلیمانیه دتقین. نجیروان برزانی دبیجه تکلین PKK به هرما کردستان را تننه و رژیم ایرانی دو کردان بدار ودکه. انا کسی دیار دکه که هلبجارتنین شهرداری کانتونا جزیره لدیجیره کفتنا دهوکنه و لیوگر سیاسی توگاوان نآویجتن. کتلای آنگو کوما کردیه ده پارلمانتوی عراقی ده و ده داخویانیه که ده به ناو آزادی اوجلان نامه آشتیه دوزا سربست بردان سروک PKK عبدالله اوجلان لحکومت ترکی کر. جه آلی خواه سروکا کوما یکیتیان اجتماعی کردستانی یعنی که ده پارلمانتوی عراقی ده آلا طالبانی راگهاند که گل کرد ده سالا 16 ده روژا گرتنا ریبر کرد عبدالله اوجلان تینن بیرا خواه و حکومت ترکیه ده قناخه ده هول ده که مافی گل کرد به زورا چکان تک ببه لپشتی 16 سالان او دزانه که گل کرد آزادی و آشتی دخوازه. شفابوری لهرما کردستان لباجار سلیمانیه دو تقین چه بون و لگوری آگاهیان که تا انجام جانی چه نبون. لگوری جدرین تایبت جهندری هرما کردستان که تقینک لتاخ بیرمیر پیک هات و یا دنجی لتاخ ابراهیم باشا چه بو و هر دو تقین دیک دمجمیر ده قومین. سروک حکومت کردستان نجیروان برزانی اشکره کرد که تتکلین PKK به چوانی آواکرنا هرما کردستان را تنیه. هر وهاو ده هفدیتنک تلفزیونی ده برزانی آنی زمان که تکلین ما به PKK را باشن و هر دمک ام لهف دجفن جبلی که چند خال هنه ام لسروان لهف ناکن. هر وها برزانی دا دیار کرن که دوی PKK باش بزانه به که حکومت هرما کردستان برپرسا هرما کردستانیه و پاراستنا هرما کردستان جرک حکومت کردستانیه و تکلین PKK ویره تننه. ایرو سیشم سروک هرما کردستان مسعود برزانی گها باجار کرکوک و هات دیار کرن کو تی تخمین کرن کو برزانی و سردانا انیا شرجی بکه. هر وهاود پیشوازی برزانی ده جیگروی کوسرت رسول و وزیر پیشمرگه مصطفى قادر و هجمارک ج پرپرسین دن هبون. برزانی ج کرکوک راگهاند کو هیزن پیشمرگه کرکوک ده پارزن و او ناهلن تو کس درباسی وی ببه. افسروک پارتیا دموکراتیکا گلان HDP صلاح الدین دمیرتاش راگهاند که او کسین که لباجار و نافچین با کوری کردستان بویرین ترور دکن و دکانان دشاوتینن اندامن میت و زلامن AKP نه. دمیرتاش دجوینا پارتیا خوده لپارلمانتوی ترکی آنی زمان که حکومت ترکی دخوازه بوان بویران ببیجه اگر قانون اولکاری نه پسند کرن ده روشا ترکیه وهابه. هر وها دمیرتاش دا دیار کرن که حکومت AKP دخوازه به قانون اولکاری نافخویی دستهلات خواه بپارزه. لباجار اورمیه روجرات کردستان 5 گرتی هاتن اعدام کرن و دو جوان کرد بون. لگوری آگاهیان که دو کسین کرد به توانا بازرگانی ماده هشبره هاتبون گرتن. خلک هرما کوبانی هدی ودگرن مالین خواه لجبر تنبونا پیدوین جیانه هجمارا کسین کو ودگرن پرکیمن. هر وهاو ده وار میدانی ده و لگوری فرماندهین پیشمرگه کو تنه 5 گندن کوبانی ده دست داعش دمانه. لگندوار کوبانیه و ده هیاما 20 روزان ده هیزن کردی 2000 کیلومترن چارکوشه جه دست داعش به دست خستنه. هر وها 1271 چتین داعش جه دست پیکا شروه هاتنه کشتن. در راپورا بیده آگاهی بیتر.
روژا 26 چلیا سالا 2015 شهروانین یکینین پاراستنا گل یپگا و یکینین پاراستنا جنه یپجا بالیکاریا چند گروپین مخالفت سوری و پشتگیری هزین پیشمرگین کردستانی و فروکین هف پیمانان کاریبون باجار کوبانج چکدارین داعش پاقش بکن لگوری روانگاه سوریا مافین مروان هیزین کردی و شهروان مخالفت سوری جروجا 26 ماهایکی تا 16 ماه دوان قریبون روبرا 10,000 کیلومتری جارگوشه لدر دورا کوبانی جدستی چکدارین داعش درخینن روانگاه سوری دا دیار کرن گونها لباشوری کوبانی دناورا 30 تا 35 کیلومتران دا لروجاوا 30 کیلومتر و لروج حالات 40 کیلومتر جوی حریم دست هیزین کردی و شهروان مخالفت سوری دیا درباره زیان گوگهان کوبانج انجام ایریشا چکدارین داعش و ایریشن آزاد کرناوی باجاری دا روانگاه سوری داخوانی که دا زانین گروبرا کوبان 20 کیلومتری چارگوشه نهاش صدی هفته جوی باجاری کابل و ایران بویا چاپکانیا ابوری اشکره دکجی گوژ 16 ایلون سال 2014 و حتی 16 سبات 2015 1217 چکدارین داعش الهرما کوبانی هاتنه کشتن هر وهاسی و کسین سویل جباجار کوبان جیان خوش دست دانه دناف شروان یپگا و یپجی 502 شروان شهید بونه جی شروان مخالفت سوری جی 21 کس شهید بویا دناف هیزین پیشمرگین کردستان دین گوج روژا 28 جوت ماه سالا بوری جباشور کردستان بری خودان باکوری کردستانی و روژا 31 همان مه درباسی باجار کوبان بونه تنه یکش پیشمرگین کردستان شهید بویا ده تفجر جواكا ديمقراط تفدم نمزد خواج بو هالبجارتين انجمنا شارداريان لباجار قامشلو عامود ديار كر هفدم تفدمي لباجار قامشلو جفينك لدار خست و ده جفينه ده سويك اندام خواج بو شارداريا طاخة غربي هالبجارتن هر لباجار عامود جي تفدمي ده جفينه كده 24 اندام خواج بو هالبجارتين شارداريا عامود هالبجارتن لهلكدن انجمن اجتماعی کرد لسوریه انا کسی تانها داخویانیک فرمی درباره وان هلبجارتنان در نخستیه لهن سرکردین انا کسی دبیجن کو اف هلبجارتن لدجی ریکافتنا دهوکنه پشتی دستنیشان کرنا لیوگرا سیاسی دنافبرا انکسی و تفدمی ده هن بندن دن ین ریکافتنا دهوکه به جه نبونه و لگوری جدرین انکسی کو خالا گرینگ ریوبریا خوسری خالن گرینگ ریوبریا خوسری و آوا کرنا هیزک لشکریه تاوی پیکانینا ریکفتنا دهوک و دامزراندن لیوگرا سیاسی یا کرد لروجاوی کردستانی و سپاندنا سیستما بنگهین لیوگری حتی انها لیوگرا سیاسی کل گوری سیستما وی دسته یک سیاسی جبو دانان استراتیجیک و یکرنا هلوست گل کردستوری تر رول لبریاران و ریوبریا کاروبارین روجاوی کردستان دا ندیتیه لگوری ماده چهارمین جی سیستما بنگهین کو ارکو آرمانجن لیوگر دست نشان دکه کرد وک نتا وک خودی یکتیه که جغرافی و سیاسی تیناس کرن لورا دوید چارنویسا پرساوان لسر بنگه ها ناس کرنا دستوری لسوری لگوری بلگه ناف دولتی بیکرن لگوری و خاله ایدی لشونا جدا کرن و دابش کرن روجاوی کردستان دا نافبرا سه ریوبرین خواسری سه کانتونین جدانه ستوباریا کمیته جیبجی کرنا ریکفتنا دهوکه که شیوه ریوبریا خواسری و یک گرتی دوار جغرافی و سیاسی دا دینه. درباره کارو پیوندی ناو نتوی سیستما بنگهین یا لیوگره دماده خویا پنجمین دبیجه که لیوگر و کار جبو بحیث کرنا پیوندی کردستانی پیشخستنا شیوه کارین هفبش و دا بین کرنا گش و هاوین دارخستنا کنگره نتوی کار بکه. د ماده خویا ششمین دا لیوگر تکز دکه کوه ریز لماف مروان آزاد کرنا گشتی لگوری بلگه ناو دولتی بگرتن و آشتیا جواکی و پیواجوین کد نافبرا پیکاتین جواک دا بین پارستن. درباره اندام لیوگر دا سیستما بنگهین دبیجه که همو اندام لیوگر خودی همان ماف و ارکانن و پارزبندی آنگو حسان پارستینه و بریار جی به سازان و لیحف کرنن اندام تیندانین.
سیستما بنگهین یا لیوگرا سیاسی نجدر و نجنیزک و بحثا پیوندی و شیوین ریوبری و سرپرشتی دام و دازگهن سویل و لشگری ین گریدای ریوبری خسری و حرس کانتون جزیره عفرین و کوبانی نکریه لید ماده خویا هفتمین دادویجه که لیوگر و کار جبو جیبجی کرنا ریکفتنا دهوکه بکه که لگور خالن و دوی ریوبری به پیشخستن و مجار لشگری و ریوبری ویجی به چاره سر کرن. بله تماشاوان جا جبو گنگشا کرنا وان مجاران آنها بمرایا خانم سینم محمد نونرا ریوبری خسری لأوروپای و اندام لیوگر سیاسی جباجار ابوظبی لإماراته. ایوارت بخیر خانم سینم لیوگر سیاسی نمزتن خوا نشان کرن و هلبجارتن خوا بداوی کرن گاوا به چیه؟ ایوار باش جوار جیب تماشوانی وی هیجا فرمو خانم راستیش بولی وگرین سیاسی کارکی پر هین گرین گرد پیش مدهیه راستی ما لیوگری سیاسی هاتی دمزراندن اندامی وی جی هاتی بیری کرن 36 اندامن لیوگرین سیاسی بله حمید هفره جویان جی وک و نها و خالی کر و آنی زمان كوك نظامك داخلي جبوي جهاتي حد طرف لفجار السياسي او جهاتي اريني كرده لهين مجاني ويمانه او لجنه حرد ولجنه كوميتي وي كوميتي كي كو اندام كو الثروي كاربكن توا كاريبا انجماني انا كسي تفلي كاري ريفبريه ببي لیوبری خسر حسی کانتونا هین اف وک کمیتی ان هجمار هاتی بیری کرنه هجمار کسن لی وک ناویوان هین دیار نبونه عین دیسا کمیتی کیجبو لشکری چوا کاربن تبلی یپجور هزم پارستنی یکنین پارستنین گل یا رجاوا ببن او جی هین دیار نبوی ناویوان ما جيفيني قدر خصاصي وقت ما قال لك ما وقتك قال لك نزن بويتي درنك بو ما تحويلي ويكر او جيفيني بيش روجه شبيبي روجه بنشمي او جيفيني قاشي بكن او كوميتي السرويجي بسكن بله خانم سینم جبو جبجی کرنا رکفتنا دهوک دربار حرد و خالن کوهین چارسر نبونه خالا آوا کرنا هیزک لشکری هفباش دنافبرا و وقت دم و انا كسيده وخالا دن يا ريفابريا خوسري وتش بو فيكي حاضر كري يعني نهاج بو ما برجي سروي نقاش شاطي شكلن لفجر سياسي مدبوطي او اركي بارستنن روجافايا كردستاني اركي هر كسكي روجافايا بويجي نها وك هيزن لشكري هيا هيزي لشكري يبقي ويبقي الهندري روجافا هيا او جي او هيز راستيه كرينا بارستنا قال ودريقه اثبات كر الحمي جهاني دا جينافيوي هات نافترن اف هيز الودري هيا اجرا كوميتي شوا كاربن تفلي هيز ريبت نعم هيزكي جودا بكن يا هيزكي موازي يعني بويربكنا ام درين ام شوا هجر هيزن انا كسي هيا شوا كاربن او هيزي انا كسي تفلي يبقى ببي وبن قيادك مشترك كار بكن بوانا بهبره بكن يعني يبقى جودا نبي اميان هيزكي جودا امشيناكن برجي بالسلوي قال كريو برجي بفر نقاش المزن سلوي هات كرن يعني كو افاكرنا هيزكي عسكريه لشكريه جوداي سر يبقى بتنخه تابعيه انجمانيه وقت دهز شيدلن الهندري روجافا ام دبيجن فيا خط صوره افجي فين جي و راستي او افاكرني و حد هيزن اي بيجين براكوجين وناكوكيه كي نافوندا تركب بوجي ام دبيجن فيا خط صوره او جبو برجوندين روجافا حميه بله خانم سینم از دخوازم لسر في خالج تا بپرسم پشتی تفدم و انا کسی لیوگرا سیاسی لسر لیوگرا سیاسی لهف کرن ایرو تفدم
ببورة ريفابريا خسرية لقامشلو ولعمودة هالبجارتنين شارداريين حردو باجاران دكن بيك آلي بتك آلي جبليكو أو فجرن أنكسي أفناتي واتايكو جارك دن ركفتنا داوكي وي بوش ببا نا ام فايا نابين ام تبين فايا او ايه او هالبشارتين شكري او حكومتي يعني وك ريفابري بخارابيه بله لأنكسي فيرا أنكسي بورا نبش دار خانم يعني اشتري بيجي نهاري فبريه خسرناها حيانها أنكسي شوا كاربي بشداري ويري فبريه بدهين او بيكناتي يعني هنا كوميتي افانابيه بويجي نا او كاري ريفبريه ناسكني حيان ام دي سرهب بكن وحيان كوميتي شي بكن وحيان كاري خبكن بركي هند ما هسمها نظام شخصي وقت بي او جي ريفبريه كي كاري خدكي كينجا اول تفلي ريفبريه بدي كاربن ديسا تفليش نهار هكذا خازن كاربن تفلي ديسا بجارتني بدي يعني نفر كريكه أبناي معني كو أم تهميش دكن أنا كسينا أبناي معني ريفبريه خسر الودريب أركي خرادبي حيانها وكينجا كاري خما خلاص ترجيو إما وك لفجري سياسي شوا كاربن تبلي وريفبريه ببي ويدمي أمي ديسا كاربن تبلي ويكاري هاد بجاتني ببي يعني أبنا تشتكي بر مرة أو يعني أمناكن سقرا أستنجكو أم الهم برويد ساكنين أمناه لأن أنا كسيتبلي وببنا أفكاري ريفبريه إكاريخا بالدوام بكير أصلي. بله خانم سینم ام بچیش که ام مجارا هندری دورن کردی ام لسوری ام درکوون از دخوازم پرسک لسر رکبریا سوری و تکلین و ویرا یعنی هون وک نونرا رفبریا خسری لأوروبای تكلية علاقات و بيواندين و بائتلاف سوري را تشاون آنها ام دزانن كو ائتلاف سوري تانها هين بناسينك فرمي بريفابريا خسري ديار نكريا فرمو راست لإما ام وك ريفابريا خسر الأوروبا يعني هندرين كتريبون ام ذكري زحمي بيواندين بو برجواندين روجافا ام ذكرينه كي خازب مرا بيواندي بكي علاقاته بكي ام جوانا ذكر لنسر حسابي برجواندية قالي روجافا نسر حسابي سياسة ديمقراط الهندري روجافا هاتي آفاكر يعني ما مشروع كما هي بروجيه كما هي بو سوريا كي ديمقراطي نو بيش روجي سوريا شوابي المشروع ما طرح كريه وهنا كي كاسن مجري فبريدي شون تبدمجي شون بائتلاف رنوشم كواليسيون رنوشتن اسطنبول جي هنا كي جوان ديتن وسروان جي سروايا عرض كرنا اف مشروعي ما مشروع كي راسي بر منطقيه بر لوجيكا يعني شوا امكان حيانا ها مثلا هر كسا كي دزاني حيانا ها كارن كواليسيون حيانا ها بترنكتي سياستي كواليسيون حيانا ها دستيك بوشار صار زيدا حيانا ها بترنكتي سياستك وان ندياره بروجيه كيوانج بو سوريا شوا بكل اوجي ندياره بويجي ام دبيجن ام باما هي كوك بروجيه كي بو سوريا كي ديمقراط بيش روجي بو سوريا ما في هركسه كي تدا هي بروجيه كي ما هي ام صار هركسه كي ام وي بروجي خا ام عبدكن بلا هركسه كي ام هردتنا بوانا جي بكن اقر قبول بكي ام قارب النقاش بكن ديالوج جي بكن حيا ام بيجن انجامتي يعني ام ندجي بيوانديه بهركسه ام مستعدن امدنك وام بيوانديه خا كواليسيون دخازي ام مدنه لجوري برجواندين روجافا سيستمي روجافا إنها مأفكرية. بله زور سپاس خانم سینم محمد نونرا ريفابريا خسري لأوروبا واندام لفجر سياسي كوتج پایتخت امارات ابوظبي لگل مبو دنباش. بولتن بردوامه و پشتینا برکه. اورينت نيوز دوسايا قرتين لبا ريجيم فادكا و ريبر وحيد چه دكاره بو جارنفيسا قرتين كرد كش بكا
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام. قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. كتلة كردي ده برلمانتويا عراقي ده دوزا سربس بلدانا اوجلان دكا والسليمانية دتقين. نچروان برزانی دبیجت اکلین پیککی به هرما کردستان را تننه و رژیم ایرانی دو کردان بدار بدکه. انا کسی دیار دکه که هلبجارتنین شارداریا کانتونا جزیره لدیجیره کفتنا دهو کنه و لیوگر سیاسی تو گاوان ناویجه. جبو آزادیا چالکوان مازن درویش و حمو گرتین سیاسی لباجار برلین ی المانی هن هفالین مازن و کسین مافناس هروها روزنامه‌وان و کسین سوری مانگرتنک لدار خستن. آگاهین بهتر لبا مکسیم عیسی. ببورین سه سالان جگرتن آوید زندان رژیم اسد داو به بخوندن و آماده کردن هنوند سوریه را گاندن و آزادی دربرینه مانگرتن کداربند به سروک نوند رمازن درویش و دو اندام نوی لمیدان پاریس پلاتس لبر درگه براندنبورگ تور ادیروکی لبرلین لدار کرد. ریوبر و اندام هن سازی و دزگه مافناسیه ین سوری و آلمان لگل ولاتین سوری دوزا آزادی مازن درویش و حمو گرتین سیاسی و ین بیرو بچونه کرن. جدوی لگو ام بسای سالی آزادی مازن درویش شاببن مخابن مازن را کرن زندان حمای اندام دنجین گو به مازن را کارکی شاره ور را دبون هین گرتینه ام لوی دره دخوازن جی جیهان ربیجن او چالکوان گو رژیم اسد او پشتگیری ترور توانبار دکن کس نه آشتیانه نه اوج بو پیش روژا سوریه خبتینه هن سازین مافین مروفا دمان گرتن هده دیار کر گو او دوزا آزادیا گرتیا لبا هزین چکدارو تندروجی دکن مینا ریزان زیتون او پاولو دالیلیو هن سازی مافین مروان دمانگرتنه ده دیار کرن کو او دوزا آزادیا گرتین لبا هز نچکدار و تندروجی دکن مینا رزان زیتونا و پاولو دالیلیو. ام دوزه کې د کنش ونه خاطر اف ګرتیانا بین بردان دمک درې سر ګرتنا وان چيبو بین بردان او دنګي خو بګهین متحده بکین منظمات دوليش ونه خاطر ضغطه کې رژیم بک یا کسي اګ هاتن اختطاف کرنجي سر دسته قوي مسلح اوجي بل وک باولو وک رزان زيتونه اوجي ګرک بین بردان او افخلکانا ازادیا خو ببینه دزگاه رولاند برگر یا آلمان یا کوبریا چند سالان مازن درویش خلات کربو بشداری مانگرتنه بو تقص کر کو او دی پیشگیریا وی بحمو آوایان بکه دا کو کاری خو بدومینه. ام هاتنا پشتگیری مازن بکن ام دزانن روشویه خرابه دزگاه ما 200,000 یورو جبو ناونداوی آماده کریه دا کو کار مافی مروان بردوام بکه ام به مازن را آخفین لیجمرا گوت کو اوه پروژانا نو پیشکش بکه دما کو او جزندانه درکوه ام بهیوینه کو او حوالن خواه زو ورن سربست بردان هجای گوتنه کو مازن درویش 16 هیوا دوی ده 2012 به توانا پشتوانی کارن ترور جعلی اولکاری رژیم اسد و لباجار شامی هاتا گرتن و بریا دمک کرد او گوهاستن گرتیگاه باجار حمایی. تاوی 3 سال جگرتنه هینا جی چالکوان مازن درویش خودیه بیرو بوچونه خویه گوبروانی مافن مروان و ریمان دموکراسی و نرین و بیرو بوچونه دکه نه تنه جبو دوزا سوریان خبتی او دخبته لی بلج بو دوزا کرجی دخبته. مکسیم عیسی اورینت نیوز برلین.
هجمارك جه قرتين كردين ونداي وك حسين عيسو بهزاد دورسن أمير حامد وهنن دنجي هنا ولغوري كوتيرا غاندن كو أو دزندان ريجيمي دنا لتانها جار نفيسا وان كسان ندياره دهمان مجارده اف چند روجن هنرمند ريبر وحيد له ليريا ولغوري كو وحيد جي اورينتي دوزر دبيجا كو او لسر سربس بردانا فان قرتين كرد بقوايكي دبلوماسي كاردكه لي دهمان دميده هنج كردن سوري دبيجن كو تكلين ريبر وحيد بريجيمي رهنا او كسكي شبيحه راستيا فيكي تشيا و غريدانا تشونا ريبر وحيد بو هوليري بدوسايا قرتين كردرا تشيا درابورا شروان مل ابراهيم ده سلاف جبوه بيتري دو حفتايا هنرمند ريبر وحيد الهوليرا كردستان عراقيه اف كسيكو بريانها يانجي حتانها قلق جمال سروي هنا هند بيجن كو كسكي شبيحه هن دنجي بيجن نا هنرمندا وتعيشي بمسالين سياستيجي منينا قالوا برسبا ريبر وحيد السر رخنين اللي ديجي ويتشيا بمرابن ام بهبره ببينن از سفير ذوي الاحتياجات الخاصه يعني ايه كوير وايه شلل وافتكان سوري وايه منظمه السلام العالمي وانا منظمه باول فيرت الكردستاني والهوليري دكم زيارات جمر هاتش بو تدي منظمه مش عندهم سلام و باو انه جبو از كاري زاروكا بنرم ايه زاروكي مي كرد وزاروكي سوري الحاله وان بنرم بحاله وان شاواي وانا سبل با من الازم كامبا وازم زاروكا بينمو انا ايرو الزفيد الكردستاني من منظمه باو جمر هجماره ديك هجماره زاروكا قبدمه جبو از هلدم اي جور يعني اي منظمات دولي طبعا انه مكارن الي كاريا فان زاروكا بكن لانه كيماسي قال لك الجموان هي بر ما بشعبي خدي يعني بلكي اب منظمات دولي جي في كاري نكن جوانار كيماسي الجموان هبن تشتيج متيس تخسيرناكم كيماني جموابه از نسو جي منه هجمارك قرتين كرد هنا وكو حسين عيسو بهزاد دورسن امير حامد ويندن دبيجن زندان شامين دنا وبلكي اگاهينتا لسروان هنا تدكاري تشتكي جمره بيجي لسر چارن فيسا ولا سر مصيري والله تشتن هنا ام سروان زانن تشتن هنا ام سروان نزانن بس تزانن باجاري تي سوري تنكار بلقه لانه حدك هي بس اي طبعا حدك هي نكان بي حدي خطا صور درباسكم لانه تعدل مبي او تعدل غيري مبي بس بالمقابل الدجوانا ناقرم قوتن سرت هي دجاده كردي دو بلكي يا سوري جي بقشتي دبيجن كوتي كسكي شبيحي والله قو الشبيح باما وفيليم اللي يعفور بانا وزي سب تلفزيون دركتاما دريا فاند برا الشبيح بمختيز الي كاريا انساني زندانا بكم از غمناك الشبيح بس از الي كاريا خورتي مي كرد زندانا بكم وزوانا درخينم برا د النظره واند ابي جوج مرد بيجن الشبيح يعني بس از تشتكي اشتر بيجن كي جا روجي فاني جو از بيجن سر مدينو ازولو من مدف ابيتي شورشي عمري خد من ابيتي يعني هنا كان هون رمن موقفه وحددنا من نظام رن وهنا كان شورشي رن لإيما ام شاوانا انا خياكر يعني افتش خياكر سر عرض برايم ام انسان الولاتي خونن ام انسان بانسانيتي رن وانا جي الهوليرم الكردستانم ازرم ناب ملك كاري مني اي انسانيه وانا از تشتن فني جوار شيدكم شيروان مل ابراهيم اورينت نيوز هولير بله تماشاوانی جا امی آنها بچن هوليري وجور بمرايا هنرمند وباليوزي نيتن قنج ريبر وحيد كاك ريبر إفارة بخير برساك وآنها جتا تكرن حتى كيجان رادية تكاربي بشتكريا أنجو آليكاريا فان قرتين زندان ريجيما سوري دا چه عرب چه كرد بكي إفارة بخير براتي دلالي بنا براتي مني دلالي نخوتي قوت نابي وانا قوت وك بهزات وك امير وك بانخوت او تنين كل خوت هنا كرد هنا وعربجي هنا افتش لا نبيه
ندورج ندورج كسي أبقى على جزء فلان كاس زنداني بيني فلان كاس ليتشتغوا أجدكم أجدريا كاري في إنساني بكم وكاري في هنريز بكم دائما أفهم كل هنا يعني مثلا إنه يكيتيا ولات أمدكم إنه دريا إنه مصالحات وقت وطنية إنه أم شيء بكم إنه مثلا أم دريا محكمات أموانا آلي كاريا واندكم فرقوا إنه تشتي من هنا إيه إنسانيتي البامة هنا أم آلي كاريا واندكم ونبدأ أن نوصف دومرو سيخذ بدرايم داري ما آلي خورتاكر وأبكش منك ظالم وآلي وانكر وأبكاري منه وأبجنتي خصم إنه أجل تنشتا وان بسكنا إنه آلي كاريا واندكم ثم بحق إنسانيتي بله برز ريبر تل غوري كو تنونري تباليوزي نيتن قنج بفينوناريتيه بفانوناريتيه في كاري دكي يعني دما كنت تتكليان برجيم سوري ردكي يعني امنت رجيم سوري تنا يعني كشتنا مروفان واشكنجيوان فرق تنا الجموان يعني ترس لباطة تنا يكو تجي زنداني كافي تجي وري اشكنجا كرن افج آليكي دنفا يعني قال قوتن لسرتين كرن كو يعني تكليتا باوايكي زلال بريجيم رهنا تلسرفيا كتشد بيجي براتي مش قربانة كرن ما انا كملتي ما كرت دبي عرب دبي اللي ايدي بالمي مش ايدي بالنار بريمه وقتيرو اب خوتك زندانا بروك وانا ابو خالابه وقتيرو اب اليكاريا وان بكم الفكره دي التي دي انه ريجيما النظام رمي براسي ما اذنب ريجيما كثيرا اذنب ريجيما بيرن اذنب ريجيما بيرن از كاري مثل انساني از انسانتي هونرمنت از عربي بسلم از كرمانجي بسلم از انجليزي بسلم از كاري منه ويرو از دريا كاري منه از پر انسانا ناز بكم الوانا مون بكم دريا بان تشتاري از بان تشتار جوان دخوازم في آلي كاري هدم آلي وانا بان انسانا بكم انسانيت براي مني دلالي وقتي ايرو غابا بو اجد سوريهم واج آلي كاريا وان بكم بله بضمن انسانيتي دي بضمن كاري مده وقتي غابا بو ايرو از بغداد دخيل ولا از امير دخيل برا ملتي كل بيجمر بيجن الشبيح ضمنا الطبيب بكم اليوم أسكار في بيت براتينا إني حدك هي إنه مع الإنسان آليكارياوي آليكاريا بإنساني مثل أبجمل هي جاية إنه أس الجور من التي قبل مثلا إنه ده والله بريجيني رأيه لكن إنسان أز سوري وأز سوري مامه بس هي يعني بدي وقتي كابا مرو بارك الإنسان بس مثلا بجمله انسان شيء جرك بانسانيته غدا جرك بيشتري من كرديما مع قربانا شعبيه ما بيشتغل يا ثاني بله كك شنو حج فيها شنو حج عفوا شنو حج فيها حطانا انا نبوليه بله فيا تشتكي بان انسان زندانا لك اديرو سورينا افكارهم تشتكي بوجمته التخفيرات الجوار بكم وحطاج مدي التخفيرات افكاري بله برز ريبر يعني دمكو تهول لديك وان قرتين دزندان ريجيم دا سربست بردان بردي انجو جي درخيني يعني نرخ فيا كي قالك بوهايا دقيني كيجان استي تزانية مالبات سورية بالتفاي انها خزاني ناف مالبات سوري دا بلاف بوا براتي مدينة عدتش كيشتغلين إيرو سوري به بوكتي كساكن نبي أو إنساني من بعيد اخترت الجزء أنا دروجة شورش تشيبو خطانها شقات منظمات الإنساني أب إنسان قسم قالك حسين عيشو قسم وقالك بعضات قسم كفيك شوار نكر بريد أب كار أبكار تشيب يرتدي يعني مرود بدو بعض دو دراسية وقال عمري مدى ما تشتك لقصية وقت أفكاري صديقكم
بالمقابل تشكي ناس من بريمه لانه افكار انسانيه بس حد فينا هي ذكر متجاوز لكم. شو ذكر متجاوز لكم؟ لانه از نشروكم واز نرى از شيء بدهم لكن ترجمنا بيو مثلا از حفاظ مثل انه افكارهم قاليا واضكم از اشتاكر وان ظالم انه از حفاظ مثل از يعني از بنابي انسانيتي اسبابكم وبنابي يكيتيات سوري اسبابكم وبراسات سوري انه امبري هبن وشينابه ولوبه والانسان رانه سنه لا تفندا ورانه سنه لا كشتنه وكسر كشتنه هم او سياسيين وهم بوتني فوتن يعني ذلك مروا قدروا قيمته بوتني وان بدري وامثال سبيكار بكن بله برز ریبر وحید هنرمند و بالیوز نیتن قنج کوتج هولیر بمره بوزور سپاس سروان آگاهیان دن باش. رخصتنا یونیسف و نتوین یکبوی راگهاند کو بهتری 1500 زاروک لکولان لبنان کار دکن و جوان 1000 زاروک سورینه و کار پارسی دکن. هر وها لگوری راپور که یونیسف دا دیار کرن کو هر زاروک کی جوان در دورا $12 ج کار پارسی در دخه روزانه و تمنوان دنابرا 10 تا 14 سالیه. در راپور یونیسف دا هاتا دیار کرن کو د انجام شرک لسوریه دقومه هجمار زاروکان للبنان بلند به و هجمار زاروکن سوری ین جدبستان محروم بونه گهای 400,000 زاروکی. درباره روشا میدانی لسوریه مأفرا پرجواره آمده کری ام تماشا بکن. لگندوار شامی ارتش آزاد و جبهه النصره بالا فرخانه شامی یا ناف دولتی بموشک انگراد آرمانج کرن و دنجام دست لشکرین رژیم هاتن کشتن و گلک زیان مادی لورچه بون. هر وها چالکوان راگیهاندن کو پشتی و اپراسیون تفگرا بالا فران لبالا فرخانه سکنین. لدير أزوري لباجاروكي العشارة نوشكهاني أورينت نيوز راجيهاند كوشكدار نديار إريشي جيه بوليسين الحسبة يا داعش كرن دامان دميدا بفشونن تندنا فرا حردو آليان دا قومين هروها هنجا لكوانا راجيهاندن كوشدير أزوري بدهان جيشتين داعش ومكانيز منوي يلشكري وكشيان باجاري رقاية بيغو سدام ورا ناس كرن لحلب تاخا سوريان آل نافندا باجير بمشكن هاوني هاتتو باران كرن و دنجام دا دهجو ولاتين سيفيل جيانا خوش دستان و هجمارك بريندار كتن بيغو جدرن ويتو باراني ورا ناس كرن لهلا كدن ارتش آزاد نافا پفچونان دا برسوا هولدانا در باسبونا هزن رجيمه لتاخا السبيل و شيحات دا و دنجام دا قلق زيان المادي و جاني جهان هزن رجيمه دهمان دمه د فروکین رژیمه تاخن مساکن هنانو و صلاح الدین ببرمیلین تقینر آرمانج کرن و دنجام ده هجمارک جمالن ولاتیان هاتن ویران کرن. لگندوار درعایه هجن رژیمه و ملیشین پیرا ایریشی باجاروک قرفا کرن و لگوری چالکوانان که دنجام و ایریشی ده هجمارک جمالن ولاتیان هاتن شوتاندن و بدهان جی سویلان هاتن دلگرتن. هر وها لشکرن رژیم باجار و باجاروکن کفر شمس جدیه زمرین حباریا و کویکا گری الحارة بمشکان و شکن گران توباران کرن. لگندوار لازقیه لگند البهلویه کتیبه مشکان یا شامه بارگهن رژیم توباراندن و دنجام ده هجمارک جهزن رژیم کشتی و بریندار کتن. هفدم ارتش آزاد انبارن چکان ین رژیم لگند البهلویه بمشکن گراد آرمانج کرن و یکسر آرمانج کرن. دامان دمه ده پرچه که ویدیو هاتا وشاندن کوته ده لنافچه اشتبراق ارتش آزاد بمشکک گرماهی تانکک رژیم تکشکاندن. للرجالات گندوار حمایه جبهه النصره و فیلق حمصی ارتش آزاد راگیهاندن کوان ایریشی گند المرادیه کرن و پشتی پفچونن تند بهزن رژیمه را درباسی وی گندی بون و دنجام ده گلک زیان مادی و جانی گیهان هزن رژیمه و حش لشکر وی علی ارتش آزاد و هات دیلگرتن. هر وها دوی اپراسیون ده ارتش آزاد گلک چکن گران و مکانیزم لشکری رژیمه بدست خستن. لدویم هرن سرنوچه كتلة كردية ده برلمانتويا عراقي ده دوزا سربست بردانا اوجلان دكا و لسليمانية دو تقين. نشيرفان برزاني دي بيجات اكلين PKK بهرما كردستان را تننا و رژيما ايراني دو كردان بدار فدكا.
انا کسی دبیجه انا کسی دیار دکه که هلبجارتن شارداریا کانتونا جزیره لدیجی رکفتنا دهوکنه او لیفگر سیاسی تو گاوان ناویجه بولتن آمه به داوی هات دنباش